Evo nas sa prvakinjama Hrvatske za sezonu 2008-09, ekipa Domino Sport Bar iz Rijeke. Molim vas za početak samo da nam se predstavite. Andreja Pahor, kapetanica ekipe Domino. Marina Begović. Sanja Aničić. Neva Belavić. Maja Pirija. Miroslav Laničić. U kojoj funkciji? Predsjednik kluba. Evo, dakle, krenut ćemo od kapetana Andreja. Ovo je vrhunac, pretpostavljam, dosadašnjeg dijela sezone. Reći ću dosadašnjeg jer još ima da se toga dosta igrati. Kako ste doživjeli titulu prvakinje Hrvatske? Pa evo, mislim da još nismo svjesne da smo prvakinje Hrvatske. Drago mi je da vječno smo bile druge i da smo i probili led i bile prve. Ponosna sam na svoje cure i to je to. Je li vam ovo prva titula prvakinje Hrvatske? Da. Jedna od iskusnih članica, ko je bio najteži protivnik na putu do titule? S kim ste se najviše mučili? Ivana Čavar, definitivno. Panda, da. Panda. S njima ste igrali 3 puta, ako se ne varam. Tako je. Jeste ih sva 3 puta dobili? Jesmo, dobile smo ih sva 3 puta. Ko je još bio težak protivnik? Pa ja mislim da su nam mice stvarale dosta problema i double out je bio dobar. Reci mi, što se očekuje, kako imate planove za Zadar i svjetsko i evropsko prvenstvo, odnosno Eurocup? Pa nemamo nekih pretjeranih planova, sad se hvatamo još više treninga i nadamo se najboljem rezultatu. Trenirate redovito, gdje, kako, opiši nam malo, jel se nalazite svaki dan, 2 puta tjedno ili... Treniramo stalno zajedno, ne odvajamo se i koja ekipa funkcioniramo. A škola, kako tu škola onda funkcionira? Pa faks je na prvom mjestu, ali ide sve u redu. Ispričnice dobijemo kad treba i tako. Naravno, Đođo, zato si ti ovdje. Evo, Neva će nam reći, malo opisati ovu atmosferu u Požegi, kako ste vi doživjeli ovo, bilo je navijanja, bilo je 600 ljudi u dvorani Grabrik. Da, bilo je dobro navijanje. Još malo fali da ne izgubim glas. Koliko sam se derala na njih da igraju i da naprave to što jesu napravile. Pošto sam ja samo jednu utakmicu igrala kao rezerva, ali sam ih pratila u svemu. I u ligi i u ovome. Je li teže navijati ili igrati? Pa teže je navijati, ja mislim, jer gledaš svaku strelicu, svaki izlaz, svaku promašenu strelicu, živice kida. Evo sad, uglavnom vi ste zadovoljni sezonom, bili ste prvakinje Primorsko-goranske županije. To je bilo prilično lako, nismo imali baš nekih jakih protivnica za razliku od lanjske sezone. Neki poraz ili remi? Nemamo ništa, da, sve pobjede. Jače nego ikad. Prošle godine vi ste bili u finalu državnog ili u finalu? Bili smo u finalu i izgubile smo finale. Isto smo bile u finalu kupa i izgubili smo u finalu kupa. A tako da su nam druga mjesta do danas bila suđena, a danas smo ipak bile prve. Predsjednik kluba, što je sve uloženo, koliko truda, koliko godina rada sa ne samo ovom ekipom, vi ste ovdje bili sa koliko ekipa? Da, sad smo bili sa 2, ali prošli smo u zadnjih 14 godina jako puno. Znači i u A lizi, i u B lizi i mogu reći da ove godine stvarno i ponosan sam na ove cure koje su stvarno radile i trenirale su i trude se i daju sve od sebe. Je da sam malo su mi čira nagrizli, ali samo malo, nije puno, mislim, ali dobro, na kraju je to sve u redu. Evo. I htio bi još samo isto reći da sam isto tako zadovoljan i sa mojom B ekipom koja je osvojila isto također državno, pošto nisam prije mogao pričati, sam pratio cure. Tako, i mislim da je ovo sve što smo napravili da je odlično. I kompletno cijeli riječki Pikado mislim da je napravio jako puno s ovdje, evo. Mislim da vi se slažete s tim isto tako. Imamo nešto za kraj. Kraj, pa ćeš vidjeti. Ajmo. Come on!